Nazo ey'shaqisayo nge-SK Khoza. Siyazi ukuthi u-SK Khoza kulezi nsuku noma nje lo nyaka lona uqalile nje, hhayi cha izinto azimhambeli kahle. Kunezinto ey'lokhu zenzeka ezimehlisa isithunzi kanti futhi ziyamangaza ezinye zazo. U-SK Khoza siyazi ukuthi kuye kwavela ividiyo ebhanjanelwa ikhanda efuna ukushaya umlungu, efuna ukumdikadika. Hhayi kwangathi kuyedlula ngoba phela uhambe waze le ndaba le kwangathi into ephelayo futhi nayo wakhombisa ukuthi use-right. Nakhu-ke sekuphuma ividiyo la khona ubekhotha khona ikuku eniphiniphiza. Leyo vidiyo-ke leyo igcwale i-South Africa yonke. Asazi-ke emazweni aphesheya kodwa-ke ividiyo lena ephume nje yasabalala nje ngokuphazima kweso. Wonke umuntu bekhuluma ngayo leyo vidiyo leyo. Akugcinanga ukuthi abantu bebuka ividiyo kuphela. Babe sebebuka yona-ke indoda lena uqobo umenzi wevidiyo umshuthu omkhulu. Ngoba-ke phela kuyaziwa ukuthi hayibo le ndoda lena kuhlezi ivela emavidiyweni amangazayo. Hawu sekuphuma nevidiyo nje yahlale vela amavidiyo kuthiwa usibani bani wenza ucansi inini ukuthi uyayibheka ividiyo akucaci kahle. Liyana nje bekukhanya ba. Into ayenzile uSthembiso Khoza ube esebhala-ke wasabisa ngokuthi uzoyibulala. Ubhalile-ke laphana ekhasini lakhe ku-Facebook ukuthi uzoyibulala. Ubhale nje lo mbhalo lo obhalwe uRicky. Abantu bazamile ukumkhuza ukuthi hayibo noRicky wabhala kanje waseyashona. Kanti uSthembiso Khoza-ke lento yokuthi uzoyibulala akusikho okokuqala eyisho. Sekungokwesibili mawuthi ukhumbula kahle ngoba-ke khathi kusabalele le vidiyo yakhe la efuna ukulwa khona nomlungu wayathusa ngayo wathi uzoyibulala kodwa-ke kwayinto ephelele emoyeni. Njengoba sephinde okwesibili abantu kumele begade ngoba noRicky wayelokhu ekhuluma nje kancane wagcine kwenzile.